karon sa Gmall, Panabo City. Niya nga akong duha ka apo, among gidala kay among i-challenge nga kung unsay ilang gusto within 1 minute ilang makuha mao na ang bayaran sa ilang lula. Lola. Oh, yeah. Yummy karon. Are you ready, Tia? Yeah. Are you ready, PG? Yeah. Okay, let's go. Ako silang sundan kay nag-ready na sila. Sila nanulod na sila, nanulod na. Abtikan ni Tia ay. Sistersmadiskarte ang mga apo. Dung banat dung. Panginabuhi dung. Oo. Okay. Later, we will say that. We will tell you 1, 2, 3, go. You count. Sistersmadiskarte, mga apo ni Kasisi. Okay. 1, 2, 3, go! Si, panguha mo. Si, awa na. Time na. Dawan na yung eat, ha? Balik na din ko. Kaya tingko na iba. Sige, kuha sa nahan. Lakaw mo. Mama, can I get this? Kato, katuli. Ganahan si Ana. No. Kato. Ganahan ka. Daghana na dong. Ito. Sige. Tuyok dong. Pikas bol dito. A few moments later. Oh, we have this one in the house. Oh, man. You ask Mama if they still have time. What? Ask Mommy if Attention to all merchandisers. What? A few moments later. Let me see yours, PG. I didn't even, Oh, nag-yum-yum ni PG. I didn't even buy it. A whole packet? Pagkano pila na dito? Sponsor. Dili mo na imo. Iyaha na nga. Where do you get the treasure? The barrel? Yeah, that one. You get the nanay. Hello, Sistersmadiskarte. Challenge sa mga apo. Yan nilang sa Mall, Panabo City.
few moments later. Yun guys, ang mga dagko na sa damo tag ang challenge. 100, 50 counts. 50 counts. Duha lang ka items nga ilahang kinahanglanon. Go na, start. Na, stop na. Uy, wala mo nagkuan ha, nag 1 minute rin eh, guys. 1 minute ano rin eh, challenge. Dalian ninyo. Oh, wala na oh. 45 seconds. Oh, wala na, di na siya included. Over. 1 minute over. Yes, Why are we shopping again? the adults. The No, I'm holding. Now, where's the spicy thing? Duha daw ka item. A few moments later. Ang mga kasisi na sila'y challenge, kinahanglan within 1 minute makakuha sila sa ilang gusto. So, kasisi, unsa man imong gusto? Naglibog naman noon ko nga papilion. Sa man sige naman. Basta kutob tanan sa inyong makuha bisag tibuok pa mall. Dagan-dagan. Ana de o dalan ninyo to. Sunda sila o sunda para Yan na. Diri pikas pa. Sobrang libo na ba? Tama na. Tara. Why don't I just go? Okay naman sa ikuan dito.